بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول من فهم كتاب التوحيد واحدك فواني مفوتك فنرون باب أي مؤلف رحمه الله بابك بيان كربا فواني ملكوت عالم الله سبحانه وتعالى كمن نموا هندوغا එකලාංගේ අමුරුෆුළු අන්න හිඳුගා මලකූති ආලම්ගා මලායිකතුන එබේෆුළුගේ තෙරේග ඒ අමුරුෆුළුගේ මතිරික මට්ටක මලකූති ආලම්ගා කංක හිඟමුන්දා ගොතා බෙහෙගතුන් අලගොන් මේ මෙෆොන් වාහදක්කා ෆවාන් අදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාංගේ ಕಂಕ ನಿಮ್ಮವ ಹಿಂದುಗ ಕಲಾಂಗ ಅಮುರ್ಫುಳು ಅನ್ನ ಹಿಂದುಗ ಮಲಕೂತಿ ಆಲಂಗೆ ಮಲಾಯಿಕತುನ ಏಕಮುಂ ಕುರಾ ಬಡು ಅಸರು ಅದಿ ಎಬೇಫುಳುಂ ಹೇಫುಳು ನೆತಿಗೆನ್ ದಾಕಮ ಖಬರ್ ಹುಸ್ವೆಗೆನ್ ದಾಕಮ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫಾ ಹದೀಸ್ ಅವಗಮ ವಾನಿ ಕಿಯಾವ ಅವಗಮ ದೇಹ ಕೊದ್ದೆನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಹದ್ರತ್ಗ ಮಹಮ್ಮತರಿ ಮಲಾಯಿಕತುಂಗೆ ಹಾಲಕಿ ಏಕಮುಗ ವಿ ಹಿಂದುಗ ದೆನ್ ಎನುಂ ಬಯಕು ಮತ್ತೆ ಎನುಂ ಫರಾತೆ එකලාංග ಹಾಲ್ එකලාංග ಹದ್ರತುಗ එකලාංග ಹದ್ರತುಂ ಎವ್ವೆಸ್ಕಮ ಮಿಲ್ಕುವೆಗೆ ನುವಾನೆಕ್ ಅದಿ ಅಗುನ್ ಮೆಂ ವಾಹದಕ ಫವಾನಿ ಉಡುಗ ಹಿಂಗಾ ಬೈ ಖಬರ್ ತೋಕುಗೆ ವಾಹಕ ಜಿನ್ನಿ ಶೈತಾನುಂ ಅಡುಹ ಮಸಿಕಿ ಕುರಕ್ ಬೈ ಫಾರ ಎ ಅಡು ಎಮಿಹುನ್ನ ಹಮೆಂ ಅವಮುಗೆ ಕುರೀಗ ಗಿನಿ ಹಿಲೈ ಆಸ್ ಎಮಿಹುಂ ಅಂದಾಲ ಎಮಿಹುಂ ಹಲಾಕುಲ್ಲದಿ ಬನೆ ಬೈ ಫಾರ ಎ ಖಬರ್ ಎಮಿಹುನ್ನ ಹಮೆಯ එහිලාගේ කුරියගේ ખબર එමිහුන්නා හමෙන් ආදේ එෆෝගා එමිහුන්ගේ තිරීගාව ખબર ලිබුම් මීහාගේ තිරීගාව මීහ ખબર දෙමු ගොස්ෙ මෙ ෆහුම් බිමුගා හුන්නා එමිහුන්ගේ කාහින් ඒ ජින්නියා එක්ක මසේ කුරා ෂයිතානා එක්ක මසේ කුරා කාහිනු මීහාගේ ખબર දේ එගොතුන් ඇස්ස ඔන්න ખબරෙන් ඔන්න ගොතක කාහිනු මීහා බොනෙෆිකමුගා වානම එච්චේ තෙදුවේ එන්නමස් මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරා ෆෝනි ඒ ખબරුගේ මච්ච ඒ කාහිනු මිහා සතේක දොගුහදේ ඒ දොගුගේ මච්ච මිස් මේ බෙෆාරෝ එන තෙදෙ බුනීති ඒ තෙදු දිමාවීම ඒ තෙදුගේ මච්චන් එන දක්කා හුරිහා දොගේ ගබූල් කුර බුනේ මීන එන දුහෙ කියන දෙක්කි වාහක තෙදුවේ නොහෙ හෙම්වි මේක මච්ච එන දක්කා හුරිහා වාහකේ හුරිහා දොගේ ගබූල් කුර ei algon men fahun dekki wahaka khulasak me da algon men mere wahadakka me baba ki fotuge 16 wana bab hi babu ka muallif rahimahullah bayan qurafani babu shafaa'atu wahaka nangem bab tibaf ne goda ganon algon men kitab at-tauhid ga allah subhanahu wa ta'ala ikkawanta kurmaki koba kama tauhidaki koba kama ege maanata bayan kurma fahuga tauhid komme lazim kura anekan ei ಶಿರುಕುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಮುರಾದುಗೆ ಎಬ್ಬೇಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಳಕಂ ಖಲಾಸ್ ಕುರು ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫಿಯವಾ ಅಳುವೆತಿವೆ ಕಿಯಮಂತರಿವೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಫರಾತಕಿಗೆ ಕಿಯಮಂತರಿಕಂ ಅಳುವೆತಿಕಂ ಮೀಹಾ ಎಕ್ಕಿಬಾವೆ ಶಿರುಕುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಮಗುತಕಂ ಮೀಹಾ ಎಕ್ಕಿಬಾವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಖಲಾಸ್ ಸಿರುಂ ಏರುಂ ಮೀಹಾ ತೌಹೀದುಗ ಅಹಲುವರಿಕಂ ಗವನ್ ಎಮೆ ಮುಅಲ್ಲಿಫ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫ್ ನುವನಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಕಿಯಾ ಹಾಲುಗಾ නුවත ඉස්ලාම් නුයිකමුගා වී නමස් බය එමිහුන්ගේ අකීදා සහකම දාවා කරා ඉරුග එබෑ මෙහුන්ගේ අමලුතන් හොන්න ගොයි කීත කුර්ආනක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බයන් කරා ෆහම ශිරුකුගේ අමලු දෙකේ ශිරුකු ගොතුගා බෙලෙවෙනේ කන්ත දෙකේ ගවාග මිතාංග මුල්ලිම් රහිමහුල්ලාහ් බයන් කරා ෆඩ එකංකමන් අල්ගොන් මෙන් එකිබාව මට්ටක් අල්ගොන් මෙන්ගේ උම්මෙක් තෞහීදු අවම ෆහුගා වස් මග්ෆරදුමුගේ එස් සබබෙන් මේ Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehim farattakum shafaa'at
tan ei dennew ehem faraat tan ei emihunge Allah emihun adeterege meduwari waane faraat ekkam emihun qabul kul emme furtimana agun balal me kobato shafaatu ge maaneki shafaatu ge maaneki agun men bahuge hamataka balafkum gawana miheka shafaat teriyum ge maaneki tima kuram beenum wa kamek ekuram me kuru koddeven huri miheya timaya oy gulumoge badaluga ekuren oy farata ehem miheku meduwari koggen ehem miheku labwa emihe karige wahage dannawagen emiheku meduwari ko ekame kuru ei misalaka agun balama duniyai misalaka taakam gaanma veri mihage gaatuga algon men faharegga eha bassike beka noida ehem wima miheku meduwari ko shafaat teriwani emihe gaatuga itubarak kurave no danna mihe kari bunani mine mihe kari mikam bunen koddesh ei shafaatuge aamu tasawwurak shirku ga ahulwaringe shafaataki Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehem faratakum emihunge edunta kankam fuddadir man emihun qabul koramun diyei aharmen mi dannawa dennewunta aharmen mi kurnis kurunta qurban tan ei Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga etekedi shafaat teriwane kankan kamuge emihun qabul koramun diyei en waskiyat qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala ekam bani raddu devaf muallif rahimahullah babu ga furtama ge nawafan suratul an'am ge fansas ebwanai idalawani wa qawlullahi azza wa jal hadi Allah subhanahu wa ta'ala wa hi kurabba fawe wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' la'allahum yattaqun manai e qur'anun kalega faana ebaka inzar devash wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ebamehum ge berrasalang hadratan mahshar kurave duha meduga mahshar kurave ne kama meduga biruweti be khushu' atteriwa mihunna kalega faana e qur'anun inzar devash buddhi ga hulwarin taqwa ga hulwarinna algon me maruma foga Allah ga hadratuga hisab leve ne kan qabul ko ekom biruweti wa mihunna kalega faanu e qur'anun inzar devash laysa lahum min dunihi wali wala shafi' ebamehuna nuwe Allah subhanahu wa ta'ala fiya waliyak ekwariyak ehi teriwane en ebes farat wala shafi' adi shafa'at teriwane shafa'a qabul kurawene en ebes faratek nuwe la'allahum yattaqun ebamehun taqwari umattake e mitanga Allah subhanahu wa ta'ala evani shafa'at teribun ekalange zaat fulan hamekini khassa kurawaf ei fahargaves ekalange fiyawa ehem faratakun edevene kamenno ekalange fiyawa ehem faratakun algomennaka shafaatek nedeve ei shafaataki hameken Allah subhanahu wa ta'ala milkugen ubakam ekalange fiyawa ehem faratakun shafaa edijjekum gawanama ei e farataka Allah subhanahu wa ta'ala emiheka bawari kurwen qul lillahi ash-shafa'atu jami'a kaleg fan vidalu washe emmeha shafaate milku egemani Allah subhanahu wa ta'ala ilmur vidalu ni shafa'a behe debek ei kit qur'anu ga shafaate nuwaka man nafi kurabwafa wa shafa'a ekalan kit qur'anu ga nafi kurabwafa shafaate nuwe bayan kurafan shafa'an haqq nuwa faratake bayan kurafan adiha meayako ga isbat kurabwafa shafaate bes egmane ke kalang shafa'an haqqu ane faratake bes kid qur'an ga diman nabiy sallallahu alaihi wasallam ga sunnatu ga bayan kurabwafa vidalone qur'an ga nafi kurabwafa shafa'ata dalil kura kid qur'an ga iten ayat bayan kura fe gitere ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kura wa suratul baqara ga 254 wana ayatu ga min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'ah tebamihunna bifariyakum ekuriyakum manfa'in nukurane duwa adi shafa'atakum manfa'in nukurane duwas
awmuge kurinne shafaa'at tariwa mihege shafa'atak adi tibame hun ekurege faratu ehiiterege faratu sharikege faratu manfaa'e nukurane duwas awmuge kurne hemitange odi shafa'an nafi kurba shafa'at nuege mane ke bis farataka shafa'a milkuege nuwe suratul muddassir ge 40 awwanat wahi kura foni fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in shafa'at tariwa mihege shafa'atun ebame hun manfaa'e nukuran ege mane ki kafaron gwa eves mihege shafa'atakun ebame hun manfaa'e nukuran suratul baqara ge 40 awwanat wahi kura foni wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'ah wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun mi ayatu Allah taala bayan kura foni eduha meduga tibame birweti was la tajzi nafsun an nafsin shay'a evs nafsaka an nafsake faratun evs kame fudda no deve duwas wala yuqbalu minha shafa'ah adi nafsake faratun shafa'a qabul nukurve duwas awmuge kurin eduha tibame birweti ve rakkatir was emma Allah subhanahu wa ta'ala iman ve tauhid ga ahlul wariyaka nuni shafa'a nuwanakan qur'an ga Allah ta'ala wani bayan kuraf nafi kurbaf surah yunus ka ashara ayat ko bayan kuraf wani wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah ibamihum Allah subhanahu wa ta'ala fiwa alukon kurani ma la yadurruhum ibamihuna manfa'a bas ibamehna gellume bes wala yanfa'uhum adi ibamehna manfa'a bes nudevene faratakash wa yaqulun emihun adi bune alakon kuruma akwa babune haula shufa'auna 'inda Allah emihunni Allah taala ga hadratuga aharmenge shafa'at teri aharmena shafa'at teri wane faratakege mi faratake mane ke aharma alakon me kura ilahun takaki Allah hadratuga aharmena shafa'at teri wane faratake efog Allah taala wahi kurafani qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard kalege fan vidalwash udtaka bimuga tibamehna ilmu libegen nuwa kama kametu tibamehen Allah subhanahu wa ta'ala ya khabar deni hemanek Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga kaakakkan shafa'a libeni nulibeni shafa'an haggwani kom faratake kalanga bayan kurwaf ema timammen mikura alukamaki faratan Allah tuga shafa'at riwane faratake kama bunan jeheni Allah subhanahu wa ta'ala miwen faratake timan Allah hadratuga shafa'at ri umuge izna devwa fa faratake ka engum fo ehennuni amina mihaka timan mikura alukamaki Allah meduga shafa'at riwane kameke ehen alukamana kanugone enno semiyum amille e aqida hada ege macce ebamihun Allah fiwa ehm faratakum shafa'at terikan edemun diye emin bonamun diye mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ahar metagecce me alakon kurani ahar menna Allah deterega kuttam kurwa medir kura faratek kamuga etakiti wati ema shafa'a qur'an ko nafi kurbaf efoga egmani ki shafa'an haggunwa farataka ek shafa'a mani nafi kurbaf Allah subhanahu wa ta'ala hadratun shafa'an edeveni hama hemme qur'anu ga shafa'a isbat kurbaf es egmani ki shafa'an haggwa faratake waakan ke qur'anu ga Allah subhanahu wa ta'ala wani bayan kurbaf ke qur'anu ga Allah ta'ala wahi kurbaf wani man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ekalaange izna fulaa ko nuni kaaku he ekalaang hadratuga shafa'atan edeveni ehe mitana bedeha kodde shafa'an ei onnecche ka he namas e shafa'ata ilmorim bayan kurba fa sharutake be ei kit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala ekama bayan kurba fa wa sharut eme furtama sharutake shafa'at teriwa faratan e shafa'at teriumuge izna Allah subhanahu wa ta'ala devvo egmane ke rasul ekkamuga ves nabi ekkamuga ves evves mihok amillen emihok beenum miheka shafa'aten edumuge izne ves nove tibe fun nangi wada agna ki me kinit ma nabiy sallallahu alaihi wasallam mahshar go maidanuga mistakunge hisaba e maidanuge datikama berorikama namankamuga mistakun tibba emme furtama ek efanuge shafa'at Allah subhanahu wa ta'ala assa wadi gamwani ennama seka lekafana furtamana shafa'at nun edi wada gannon
emme furtamanna eka yafanu Allah taala ga arshige gaatuga ekalang hadrata sajida kurab sajida kurba e sajida ga ekalang bayan kurba daskod deba tasbih takat sanage ta'rif ga bastake ekale fanu tasbih vidalu effoga Allah subhanahu wa ta'ala ekale fanu wahi kurbani kale fanu shafa'at tirumge izna timan ilahu devvafi me kale fanu shafa'at tir wada gannawaje kale fanu ge shafa'a me to qabul kurwe effoga den man nabiy sallallahu alaihi wasallam shafa'atan edumuge izna ekalaga devwan imbima evves mihege libegen wa hagge non amille Allah taala ge izne neti shafa'atan edumuge izne kivs ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam ei mistakun ebekalun ge shafa'ata qiyamat do nuh ge fana musa ge fana isa ge fana ibrahim alayhi salam emme mate rasul bekal ebebe kalun gaata wada gannon gos emme fahum man nabiy sallallahu alaihi wasallam ariya ebe fulum wada gati ma wes ekleg fanos shafaata ka nu furt me de wada gat Allah to sayyida kurabba Allah subhanahu wa ta'ala ekalang izna devvi shafaatan izna devvi ma den ekleg fan shafaat ter wada gati ma ekleg fan ge shafaatu ge adu Allah subhanahu wa ta'ala e shafaata ijab devwana kam engevi ehma ei rasul bekal ebe kalonna izne ka nula shafaatan edumge bar devwa fanwa eruga den algon men waliverin qaburtaka gasga gessa hilaya algon men atun koshage mashage hadafuna buda mi taketi min kihinen heyye algon men eteketi kiban shafaata edeni khudu rasul bekalonna shafaat edumge izna amille fula libegen nuwa eruga ei mitanga muallif rahimahullah mi gennawa fawa tasawwuraki mafhumak em furtama kamaki shafaaten haggumge furtama kamaki shafaan ede faratakan Allah subhanahu wa ta'ala e izna dev devana shartaki e faratek kun shafaatakan e edi wada gannawa farataka meduga Allah subhanahu wa ta'ala ruswa wadigatu ek mane ki man nabiy sallallahu alaihi wasallam mihaka shafaat edi wada gannawa ruga e shafaatuga e edewunu farate wanjene shafaan haggu farataka shafa'an haggu farataka shafa'at deve ekmane ki shafa'at edumuge izna libifa farataka re shafa'atan edeveni wes adi e faratakun algon men shafa'at ge gotuga baki mihaka baki daraje ufulla devuma nuwata narakan salame ko devuma algon men ede iruga e shafa'aten ede faratek e mihaku swan jehene shafa'an haggum ge sharuta muamik me de sharuta hamayge noni shafa'atek edumuge iznay nek e deshartu hamayjkum gawanama shafa'a evani Allah subhanahu wa ta'ala hudda kurabba kit Qur'an Allah ta'ala wahi kurafoni wala yashfa'una illa liman irtada ekalanga russwa wodigemba farataka nuni emihunna shafa'en edumuge haggo libegen noy shafa'atuge gotuga miheko daraja ufollewma mihege faafussewma edumuge haggo libegen waniwes e shafa'en haggo wa farataki Allah gurihwadi gatun libumuge maguga huri mihekkamu gawa nama nek mane ki tauhid ga ahulwari ekkamu gawa nama e miheki shafa'en haggo ahulwari Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawanta qabul ka shirku ga amalen nuko den ehem faafe korwegen gossave ekkamu ga weneme semiheka shafa'at libumuge jaaga onnane henname shirku ga amalaka ekkotta obano maruwen gossiyam bodu shirku ga amalekkun egotuga maruwen gossiyam emiheki shafaat hagguane faratenun evves miheki shafaat emmi de sharta ekko ke qur'anuga evani shafa'en haggukan bayan kurabaf devane genna fa'a kurin alun kiwi ei qul lillahi shafa'atu jami'a kale fan vidal wash emmeha shafa'at milku egen bani Allah subhanahu wa ta'ala ehma huriha shafaat ekalaage milkuegen waru ein evves kamek ein evves faratake milkuegen nuwakan kuri galgomen bayan kurihen mi ayattoga bayan kurafne ekalaage milku aichen edeveni ekalaanga dorot ekalaage milku aichen hem faratuk edun ei evves halegga huddegen wa kamenu Allah taala wahi kurafoni man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ekalaage izna fulaya ko menui kon faratakun ekalaage hadratuga shafaatan edi denneveni evves faratakan hudda libige nuwe shafaatake denno ekalang izna devvi anuni e suratul baqara ge 250 faswana
إن آية الله تعالى قرآن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا إطاها ستيجن ووناي يومئذ إدوهك لا تنفع الشفاعة إميهك شفاعتكم منفع النكرانه إلا من أذن له الرحمن رحمن وأنت إله إميهك إذن دب إميهك شفاعة منوي إجمانه كي هم بجيام الله تعالى إذن ندبانه إكلام فيها ألوكم كروي هم فراتكم شفاعة تريوا بودكاري أسكتليكس وليوري صالح مكر قبوركار ألوكم قربان كوريس ألوكم نكيدم وري أكيدا قبوركس الله إذن ندبانه تكيدك شفاعتك إكلام إذن دب فراتك شفاعة منوي ورضي له قولا أدي الشفاعة بس بونو من الله رهودك بميهك الشفاعة منوي دوغا الله سبحانه وتعالى أسا ودي نغنوان الشفاعة ملكو أهمك فراتك الله شفاعة إذن دبانيس الله أدي شفاعة أدوني من شفاعتك إيدوي كم فدوا دبانيس سميكن الله سبحانه وتعالى إهن بس فراتك إكم ملكو كنوه إهم بجام إهم فراتكم ألغن من إكم إديك نوان سورة النجم के 26 आयतुക الله سبحانه وتعالى إنسانونge شفاعة أقول من مدن رسول بيكلونge شفاعة بس أدو يبني الله سبحانه وتعالى إذن دبيمه إن إجابة دبن إبر ما متش الله سبحانه وتعالى شفاعتك كنت أفل أفن وهي كرافن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا أردتك كتم ملائكتهم هوني එමිහුන්ගේ ශෆාඅතකුන් එවස් මන්ෆාය නොකරා දැන් කොබාතෝ ඉන්සාන එග්මානගේ ජිබ්‍රීල් আলাইহিස්සලාම් කම ගාවියස් මීකායිල් আলাইহিස්සලාම් කම ගාවියස් අදි ඉස්රාෆීල් ගෆානු කම ගාවියස් එන් එවස් බේෆුලගේ ශෆාඅතකුන් එග්සාන්තුක මන්ෆාය නොකරානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ශෆාඅත ඉස්න දෙවියා නූනි දැන් කිහිනෙන් එහෙම් ෆරාතගේ ශෆාඅත අගුන් වේදෙන් වකම් මින් මලකින් කිතම් මලායිකතුන් හෙවනි ෆිස් සමාවාත් උඩතකුගා لا تغني شفاعتهم شيئا كلا اميهم شفاعتهم افس منفاي فدان ودين الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى الله سبحانه وتعالى فراتك اذن دو مفهوغا ادي شفاعتك امد كلام رسوا ودگن نبي ميهك منوي اhe malaikete kam gaves rasulek kam gaves allah اذن دبوا e شفاعتك ايدون فراتك امدوغا الله ريودگن نيما den e شفاعتك منفا كورا اهم بما ايه ملائكتun wahaga agona medakan hema ehen ebbes faraateke shafaataka agona me intizar ko genwana ehen ebbes faraateke shafaatek libenekama agona men qabul ko genwana medo agona men tauhid ga ahulu werinna agona men muslimun me ditan ara mi budan alokon kora mehum budan alokon kora tan ferunima hada kosbayke agona men darimmes bune hada kosbayke doy budan alokon korani egmane ke තෞහීද් ගහලවරින්න එයි එම්මෙ කුඩ කුජ්ජක්කම ගාවේ සෙකුදිනසව විස්නේ බුදකක් දෙන්න නොවනක අලකොන් කුරක් එකම් බුදන් අලකොන් කුරා මිහුන ෂයිතාන අතන් සීනතෙර කොද්දීෆා වනි එවර් මා බොඩ අලකොන් මෙන්න මේද හේවානේ තිමන්න මෙන් එබ්බ සාලෙක එම් ෆරාතකුන් ෂෆාඅත කන්නේ දෙමි අල්ලාහ් රහමතුන් අවගම දෙකන් සලාම ගොත් එන්නමස් ශිරකෝ එයි වර ෆසේහ මිහ අදිමය ලිඹිගෙන් දාකම नेंगी तिब्बा एम अलगोन मेकम कम जे सलाम के रक्का थिर वांग एम फरात का मिफद नुरक्का थिर अकीदा अलगोन में कबूल को गेनवाने अलगोन मेंगे वशागे मेहरा कौमत अलगोन अबस दक्का वाह के अलगोन में दुनिया मुस्लिम उले कौमत का दतुर कुरीमा हकीकत का वस अलगोन में दिवेहिं राज्य अलगोन में वेद कुरमंदा इरो दिवेहिं न अल्लाह देवा फॉर बोड न्यूमेक वरा बोडा अलगोन मांदाफ मुस्लिमुन गिनतन इंडिया कीस एनमस मुस्लिमुन के गोतुगा तिबेती नुफेने अलगोन में मुस्लिमुन गोतुगा एमन तिबे वाह केनो हेन अलगोन में और मा दर्जा गोतु दक बाय मुस्लिमुन के हालत मुस्लिमुन के मिस्कितें हुरिया मुस्लिम एकमुगा वेज्जिया अलगोन में मिस्कित का नमाज रो मुकुरेगा बलन जे ए मिस्कितो गबुरेंगत गबुर को अशागें कुरा कमेके मिस्किता जीगें होना बुदुफल्लीगा बुदु अशागें कुरा कमेके दबाते नो मिस्किन में अल्लाह हलकों कुरमट्टका बिना कुरेफा बिना में अदे बिना का व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मा अल्लाहि अहदा मिस्कित वनी अल्लाह रे ए मिस्कित तो का अल्लाह फे अहम फराद का दुआ नो कुराश में लीफासो
زینت تری کرے فائے ہم ایکوں کے مسجد گبر وشاگن تو آف کو نہ دربنے وریا کم کر ہے مسلموں کے مسجد ایک گوتے کی تھا گبریں گو تو گبریں نتی یہاں بھی دعا دان نماز نما فہمیں وگن جماع دعائے قرآن نونیام بنگے کریگا صلوات گوان حکر دو سیاسیام کاری وشان تیمون کنو ندے نے میہن گماول صلوات گڑ ہم بیما می مجتمع تیرے گولے میہن اسلامی مجتمع ہوگا اسلام مسلمون نن مسکت تو وشاک مولے روگس اسلام نن حقیقت ویتا بایفارا نماز کو جماعت دام وی می جہنی ستیک روپیہ ستیک 50 روپیہ کروڑیہ کا دکاگن مسکت دام අවුනි කර කියන බය වෙනත අවුලේනේ අලගොන් මාලේ අලගොන් මෙන් රෂුග ගේ ගොන්නේරුග මදුවේගෙන් දෙමිස්කිතකුන් බංගී ගඩුවේ කොණක ෆරාතු මිස්කිතෙන් ඉර්මති ෆරාතු මිස්කිත නෝනියා දෙකුණු ෆරාතු මිස්කිත උතුරු ෆරාතු මිස්කිත දතිකමන්නේ තවගමන හිඟාලා ෆදේවර මිස්කිතෝග ජමාත නමාදෝග බංගී ගඩුවේ එකයි මුජ්තමාතෝග නමාද බංගීගේ අඩ නීවේ තෞහීදුග අඩ නීවේ නමාදෝග ජමාත කායම් කුරුන් එහා ෆසේ හෙන්නෝ ඒ හගියතුග අලගොන් මෙන් හයාත වරබඩ විස්තරං ජේ නොක්ති එහෙම මේ හගියතුග වරන් මුහිම්ම අලගොන් මෙන්ගේ කවමුග අලගොන් මෙ හේද කුරම් මෙදා නිවමෙන් අලගොන් මන්න විස්නේනේ ගෛර මුස්ලිම් කවමතක අලගොන් මෙන් දතුරු කුරීම එමිහුන්ගේ حالත ඒ කවමතකුග මේ අකීදාත අල්ලාහ් ෆිවා එහෙම ෆරාත්තක නී අලකොන් කුරේ මන්සර් ෆෙනුනීම බාවතේ කියා බොඩ මසලේ කනොයි බයි මෙම්බරන් තිමන්න මෙන්ගේ ගේ කාර්යගස් මිහාර බුදා එච්චි සූරි තිබුණ මා බොඩ කමක නොවේ එදෙ මිහාර උසූලුම් බලාෆියා මෙදෙ වරබොඩ තහසීබු යමිහ බුදන් අලකොන් කුරුම් බුදන් අලකොන් කුරාතම් ෆෙනු බුදු වරයන් තවාෆ් කුරාතම් ෆෙනු අල්ලාහුනම් ෆරාතක දුආ කුරාතම් ෆෙනු ඒ අහරන මා බොඩ මස්සලේ කනෝනේ අය වරබොඩ මස්සලේ තෞහීද් අහලුවරෙක්කම ගවන්නේ හිතුක ජේනෙම කොඩේ එන උඳකු අනකස් උඳකු වංජේ ඒ අල්ලාහ බිමුගා එකලාංගනුම් ෆරාත අලකොන් කුරේ එතන් අබදා අබදු වෙනි ei aadayakama wimege maane ki algon me aqida masalek gair muslim mujtama ta dironu emme norakka atirikama ki midenne wihen algon menge islami shakhsiyat girigen gos mujtama ta terege ehem mihun ule muslime kafare wakinwa darajag algon men dirulum battam wegen dium mi hagiyetu wara hitam hor kamen algon men terege bayen afum mes gair muslim mujtama ta dirule ennes waram maduk faraten nuni midenne islami shakhsiyat rakka ternuwe افوق الله سبحانه وتعالى بيان قرا في آيات من آيات كياه ونمالان مؤلف بيان قرا فوني سورة السبا 22-23 آية وحي قرا فوني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سورة السبا 22-23 مي آياتك معنى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله كليك فان ودار واش الله سبحانه وتعالى فيها إله تككمغا بيك هيكوغن يولي ميهن كليك فان ودار واش إفرات لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض උඩතකයි බිමුගා මිස්කාලේගේ සර්රේගේ මෙම්බර්ස් ඒදගෙච මිල්කුවගේ නොවේ උඩතක බිමුගාවා එව්ස් කමෙගේ ඉතරේ මිස්කාලේගේ සර්රේගේ මෙම්බර්ස් ඒ ෆරාත්තක මිල්කුවගේ නොවේ වමා ලහුම් ෆීහා මින් ශිර්ක් අදි ඒතගෙතියගේ මිල්කියාතුගා එව්ස් මෙම්බර්ගේ බෑවරියුමස් ඒ ෆරාත්තක නොවේ එව්ස් මිල්කෙවස් නොවේ අදි අල්ලාහ එක්ක මිල්කුවරිකමුගා එව්ස් බෑවරියුමස් නොවේ ඒ ෆරාත්තක එකච්චකි එක්කො මිල්කු නුවඤ්ඤා අනෙක් ගොතකි මිල්කුවරිකමුගා බෑවරියුම් එවස් නොවේ වමා ලහුම් මින්හුම් මින් ظහීර් අදි අල්ලාහ එක්කො මින් එවස් කමග එහි තරිවා ෆරාත එවස් නුනේ එහෙම් වීම කිහිනෙන් ශෆාඅත එදේ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له එකලාංග හදරතුගා ශෆාඅතක මන්ෆාය නුකුරානේ එකලාංගේ ඉස්න දෙබි ෆරාත නූනි ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ විදාලා ෆාවනේ මේ ආයතන් අලගොන් මෙන් කියාලමුන් ශෆාඅතුගා අල්ලාහ් ෆිවා එහෙම් ෆරාත්තකුම් ශෆාඅතන් එදි කුරවේ ශිරුකුගා අමරුත
ege mulum wani mi ayat lufelaf evves jagen e difennati efog vedalwani fal mushriku inma yattakhidhu ma'budahu lima yahsul lahu min an-naf' mushriku miha ena shafaatu ga hem faratin ikhtiyar kurani ene manfaata killibet kaman ena qabul kura la yakunu illa mimman fihi khislatun min hadhihi al-arba' etchikum manfaai nudevene mi hataru sifa in sifa mi heggaga neti eggotaki imma malikul lima yurid abidahu minhu enen alokon kura miha ede kamek e farataka milku egemu salaka agon faratum me kamen ederu algonda ek milku egemu emihun alkomo gotun emihunge malik kom emihun qabul kora emihun shafi'u kom emihun qabul kora faratakun kamakan ede iruga eggotaki ekamen e farataka ekko milku nuwakam guanam devana darajeki echege milku eri kamuga bæveri kamuga awu mi dannawa chengoda nadu mi tarti borriche bayan kuraham eggotaki echen ekkon e farataka milku echen ekkon milku nuwakam guanam anek gotaki ekamegga ena ede kamegga bæveri ekkamuga emiheku erun emiheku bæriwa bෑන් emiheke deidana anek anudinas ekkon milku akonya ekkon ene beerun got tasarruf kureida ekkon milku nuwa akonya devana darajeki echege milkiyatuga bæveri den vidalwani fa illam yakun sharikan lahu bæveri ekkamuga nuwanna anek gotaki kana mu'inan lahu wa dhahira echen hoda gatunga anakayen ehiteri farat ekkamuga efarabu فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده امجام اينكي هي تريوا مالك كم غان ونيا شريك كم غان ونيا هي تري فرات كم غان واك ونيا يكون بسين اينك شفاعت تري ندوين ايمي الله سبحانه وتعالى مي هتر درجه واني نفي قرباف وهي قرافن كيكه පුරින් ආයත වහී කරාපුවන් ලා යම්ලිකුන මිස්කාල සර්රා එව්වසෙච මිල්කුවගෙන් නොවේ එමෙජාන් දෙවන දරජේ කි මිල්කුවගෙන් නොවන්නා එච්චකි මිල්කියාතුක එක ලාංගයා බෑවරිවා වනි දෙන් අල්ලාහ් වහී කරාපුවනි වමා ලහුම් ෆීහිමා මින් ශිර්ක් අදී එකමුගා එක ලාංගයා බෑවරිවා වෙස් නොවේ දෙන් කොච්චි දෙනි බෑවරි උන්නතියම් දෙවන දරජේ කි වමා ලහුම් මින්හුම් මින් ධහීර් අදී ekalaange ekamunga ehiteri wane farate bisno ekalaange biswada ge ehiteri kam bere menno eme jeg mane ki ekalaange huriha ka milkuani ege milkiyatum zarre ge members milku ahem farate bisno adi zarre ge member ga bariya farate bisno adi echen hasil ko gatumuga allah ge ehiteri wa farate bisno eme jeg mane ki isam ferigen ding allah fiwa ehin ebbes farate kon shirku ge huriha ka men agum nafi kuran jeg mane eme ibn qayyim rahimahullah idala fon mi ayatu ge wani Allah fiwa mistakun e shafaa'at teriwa faratakun shirku me shafa'en ekkon nafi koffe e kalangen huriha che milkuani bæveri besnoe ehi teriya faratesnoe evves kame kalangunum farataka milkuege noe ehmvima emme furtamana nafi kurbi emme mati daraj ei milkurik den ya jehunu daraj ei bæveri den ya jehunu daraj ei ehi teriu huriha che e daraja kantabas ekalaange wani nafi kurba fema allahunum faratakum shafaatuge evves kame milkuge nuaka me ayatu ekalaange wani bayan kura effoge wani izna allah debi farataka nuni shafaatek nuwe qur'an allah bayan kura kame hisab ngalgon menge mirek medarus nimani rat kurbiya madama maghrib namaz fahuga agon men darus ke baaki bakuri gendan hadis me mawduga bayin hadis te bore adi babun nege faada ta sebor ربنا شكريا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته